إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن النار. ثم ما بعد، عباد الله، احمدوا الله سبحانه وتعالى واستمسكوا بدينه العروة الوثقى، واتبعوا ولا تبتدعوا، فإن الله سبحانه وتعالى كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: بعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وشرع لنا سنن الهدى، فمن اتبعها فقد هدي، ومن حال أو حيل عنه دون ذلك فقد غوى. عباد الله، يحسن في هذه الأيام التذكير بحكم الاحتفال بالمولد النبوي، فقد كان الناس في أمن وأمان قبل ظهور هذه البدع والمنكرات، ولكن الآن صار الدين بين هذا وهذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ عن ذلك وبين ذلك أيما بيان في حديث مشهور معروف لدى الجميع، وهو جزء من اللفظ الذي قرأناه آنفا، أنه كان يأمر أصحابه باتباع السنة ويحذرهم من اتباع البدع. كان صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وفي لفظ شديدا. وبينما فرق الكثير والشديد، الشديد له نوع من العنف والجلافة والفرقة والتنافر. أما الكثرة فالكثرة قد تكون عادية لا تؤثر، أو تؤثر لكن ليس فيه شوكة، فقد يقول اختلافا شديدا. ثم ماذا وصانا به؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عباد الله، المتحدثون في الإذاعات لا يخافون الله سبحانه وتعالى، أو كثير منهم، لأن هذه المنابر سخرها الله سبحانه وتعالى للمسلمين لبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليم القرآن، وما أكثرها. هناك أشياء كثيرة جدا غفل عنها المسلمون، ينبغي تذكيرهم بها، وهناك سنن كثيرة جهلها المسلمون ينبغي تعليمهم عنها أو بها، ولكن الناس يتركون هذا كله ثم يلجؤون إلى هذه الأشياء التي جاءت، والناس كله متفق على أن هذه كلها جاءت أخيرا. لا أحد ممن يقول بالاحتفال أنه يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، لا أحد قال هذا الكلام.
فلماذا تتركون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه باتفاق المسلمين؟ تتركون هذا ثم تذهبون إلى ما أنشأه قوم لا نعرف عنهم ولا نعرف دينهم ولا تقواهم ولا خشيتهم لله سبحانه وتعالى. إن هذا لشيء عجاب. والبعض منهم يتهم الذين لا يحتفلون، يتهمهم بأنهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، متى كان الاحتفال بيوم واحد من السنة علامة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان كذلك فالناس الذين يحتفلون بهذا اليوم كفاهم ذلك عن بقية الاتباع. إذن لابد أن نشغل عقولنا، لا نترك عقولنا للناس. واحد اتصل بي قال: لماذا أنتم في إذاعتكم لا تبينون للناس حكم المولد؟ وهذا الأسبوع كله عن المولد. قال: أنا سمعت في إذاعة من الإذاعات تقول في كوناكري هنا لا يوجد من يمنع المولد إلا إذاعة واحدة فقط. كل الإذاعات متفقة على مشروعية المولد إلا إذاعة واحدة فقط، وهذه الإذاعة هي التي تقول أن المولد لا يجوز. فما قولكم؟ ماذا نقول لهم؟ هل نحن نجلس للرد على الناس؟ لا، نحن جالسون لبيان الحكم فقط. فأنت حر تختار هذه الإذاعة، تختار تلك الإذاعة، تختارها، أنت حر. لسنا ملزمين بجميع الناس، لكن ملزمين بما نحن نبينه للناس. من وفق واستمع والحمد لله، ومن لا فليس بواجب على أن نلزم كل الناس أن يتكلموا بشيء واحد. فالحكومة لا تستطيع، ونحن في زمن الحرية والحريات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا وأن يعيننا ويوفقنا لاتباع السنة. يتي الله سبحانه وتعالى الله تدرسيني دو يتني دو tawde Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ko yeɗire yettugol Allah subhanahu wa ta'ala ko dewal. yo Allah arsi ko e rewirgol Allah subhanahu wa ta'ala yettugol mo nemaji makko ɗi en jarnimo e moƴƴireji makko ɗi. tawde Allah subhanahu wa ta'ala musidɓe julɓe tedduɓe o addani en oɗo sunna ɗum no iwi ka woɗɗi kiloji hakkude meɗen oɗo sunna laaɗo sallah sallam. sa wiiray ɗo a wiiray jettati ci hewtoya Allah subhanahu wa ta'ala tawi ton ali haɗo ka suudu bal joni a jodda ka suudu ma heɗoɗa ɗo. ɗum ko nemagoy tawan sikkuɓe e majjuɓe fof ko foofere maɓɓe, na foofere maɓɓe. wono ɓe moɓe feƴƴinoɓe ɓenen en tawa ka zamanu muɗum kamɓe ɓe heɓano ɗo nema. no fandi e men ɗo finuɗo tawi mo watta o maliki ka suudu muɗum. ɓay min ni ɗum waɗi baas yowdirɗo e Fuuta, kono yeru komi humpiti kon no fanɗi e cuuɗi ɗin defte tawama buy, defte buy tawama ka cuuɗi windira ɗum juuɗe, ko windiri alqur'ana, ko windiri fiqia, ko windiri giɗɗi, ko yondiri e mantugol nelaɗo sallah sallam. kono tawa o Sahih Bukhari ka suudu mawɗo muɗum e men ɗo no fanɗi, ma ka suudu soro muɗum, ma ka manta soro muɗum. yahin ha mutoɗen toni toon tawen innan en tawi toon Sahih Bukhari. Ibn Hazm Andalus ɗo o wi kanko tigi o wi mi nanino inde deftere no wiye Sunan Tirmidhi mi yalde. Ibn Hazm oɗo ko karmo kojo andaɓe fof ɗen naninde makko. si tawi noon enen ɗo hannde kamɓe ka joɗɗen ɗo no fanɗe meɗen ɗo mara Sahih Bukhari ka suudu muɗum, ma ɗum ka téléphone muɗum, ma ɗum ka ordinateur muɗum. wona nemani ɗum ko nema Allah molnaɗo no hani yettude. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala. ko ɗum waɗi hannde Allah subhanahu wa ta'ala ɓanginani en gonga. yo Allah newnan en gollitirgol gonga. en duwanike oɗo nelaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallam, ɓurɗo teddude annabaɓe en, ɓurɗo moƴƴude maɓɓe. en seedike wondema kanko nelaɗo sallah sallam o yettino ko nela kon fof, o acci en e hoore lawol hentingol. hay hunde kono ɓanna en ko Allah subhanahu wa ta'ala ala sina o yamirno en, hay hunde ko tawata woɗɗinta en Allah subhanahu wa ta'ala naada en ka yiite sina o rentino en. yo Allah yurmo ɓuri moƴƴude en joddi koye ɓe dendagal annabaɓe feƴƴuɓe ɓen. en duwanike mo kanko e sahaba e makko e ɓengure makko e yimɓe suudu makko e dendagal juɓɓe moƴƴuɓe e witirɓa makko ɗo moƴƴiri.
jokki sunna makko on jogiti ha ñande jargal ngal daroyi amin si ɗum feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe e nder ɗañalɗe ɗo no hani ka yewten fi o ko wiyete mawludu yewten fi muɗum ɓanginen ko honɗum islamu wi fi ɓay fen ɗo ni ɓe mono wolde radio ji buyi fi wolgol fi mawludu no woodi radio ji ɗo kamɓe hara ɓe anni ko majjingol yimɓe golle maɓɓe radio ji go no woodi hara ko ara moƴƴimɓe ɗi ɓen anda fi diina quartier ka o hoɗi ɗon ɓen imamuɓe julnoɓe ka juulide ka o hoɗi ɗon o ƴetta émission o uttanaɓe émission ka radio jonnaɓe ɓen no sikkude islam on no fota ka juulde ka maɓɓe ɓen koɓe juuleno kon ɗon ka juule fati alaɓe ɗiɗi e ida jano sullawde bisimillahi kamɓe sikkude kon ɗo woni islam ɓe yaaɓe joni e min barka wolta yimɓe guluji ka jentoto ɓe anda si ɓe udditi ante gon ɗon si ɓe wooli ɗon goɗɗum yahay ka muuti ɓe sikka ko islamu ɓe wonta ka juulide maɓɓe on ko woni islamu wona ɗo golliri e ɗon fewndo ɗo ɓe yaaka ɗon e woolugol piiji tawata ɗin ɗon piiji ɗi windaki haysi ɗi windi ɗi sella enen ɗo fof ɗe gandi na ko windi kon fof selli a yiyat ɗo ɗe gandi buy en yahay ɗo a wiyahay ka docteur yo windama ordonnance ƴetta lekki kin seeɗa yaha yiida goɗɗo ko ɓurɗo on ɗon windama wallikiɗo ɗon a discutata hanki ni goɗɗo noddi lawde yawɗo Tunisie ɗaɓɓude lekki ɓawo hewti ɓe yalti lekkel ɗo golliranoɗe nga ɓe windani mo o wi ko ɓe attila wiide ɗe lekkele komi ƴetti ɗo simi continue ɗe ɗo haa ɗe ɗo lanni mi heɓayno cancer o wi wo ɗe lekkele ko ɓe windanamini o ko wallin ɗe ɗo hay foterata ƴettu nder toon e hoore mo weltinongoy kankadi hani hoore makko yo e biye fof préservé ha moƴƴi yeeyi ɓeyni kiki soɗɗa ɗo wallinkiɗo kanko itani huuɗi makko ɗi hoore makko soodiki har mo ƴettude mo welti ɓeyni wallin o wallin o jaɓi o discutade enen ɗo si goɗɗo wallanama masala diina o innama ɗum ɗo windaki ma no windi sella o inna wawa wonde mi watta ɗum mi accitata minen ko ɓe men tawri karmo ko amen ko ɓe woni karmo ko amen ko ɓeɗo men nanirno ɗum tawile hay hunde ko gollirenɗa kiɗɗum ɗum ko wonɗa goldini ni ala fayda no fan hay goto meɗen falaka ko tawi kon fewn ɗo ni ka mawɓe muɗum ɓe hombo fala suudu ɗo ni ka meɗen baggu degge na hande Fouta sa yeehi cuɗɗi fof no waɗa kar waɗa vitre waɗa woɓɓe joni hay nokkeli goo hay ɓe waɗi climatisation ji nokkeli goo no waɗi nokkeli goo ɗo kamen yeeɗa uttugol julde nokku goɓɓe werdemi e samurte climatisé ji no waɗa iɗen jaɓi accitigol ko tawrne mo e meɗen ko fof sina fi dina kan en jaɓa kono waɗen jaɓa puisque ɗum ɗon en jaɓa développement no woodi e muɗum tawi defte le woddunoɗe fewde maɓɓe defte wodɗe joni wona goto hiɗen andi en fof defte ko golliteno kon Fouta ɓawa ɗo e ɗaɗen defte wona gollirede fewde ɗo haade mara deftere hadis ay wottere kala e mawɗon ɗo tawɗon ma deftere mi watta o ka suudu no wati wonde juma so juwa si gani juma o inna menen min tawto mama sona min mi watta o maalik ka suudu no fan mbiɗa wadde recherche ni fi ɗum no fanɗi tawɗo deftere hadis ka suudu ma e muɗum ɓay min humpitike e nder base ko ɓen kon mi humpitike colonisation français ɓen ɓay ɓe ari ɓe jeeya e koɓe baari defte natugol ga kala deftere wonde deftere hadis ma deftere sira ma deftere tawhid ɓe yoolanoɗe ka baaru siɗɗe arde kadi arde ga ko kamɓe yooli defte ɗen ka baaru ɗo ɗe hewtude koɓe accinade ga ko defte lasrare e defte toɓɓe ramri e defte e ko nandi e muɗum e defte louga arabia e defte fiqhu maliki e deftiru achaira ko ɗen ɓe accinade ɓay hat napoléon ɓay hetti égypte o jooɗi ke ɗon hande ka tawi ɓe waɗi commission ko gera defte yaltoje ɗe yaha leyɗe arabe ɗe leyɗe koyna arabe ko ɗum noon ko gundo ko luggi ko winte defte richard mastema doctorat si woodi ɗum gasa boye mon ɗon andatama yedda kono ko haqiqa koɓe weli kon ɗo so falano filoto goɗɗo bo ko portoje on tigui interdit natugol defte tawhid e sira e hadis e colonisation maɓɓe gam fenno koɓe jooɗiɓe laami ɗo haade ko seeluwi wonno bureau maɓɓe o wona enen to noon gila hay sénégal tawi defte koɓe autorisé yo natugol gasi goɗɗe goo lowama ka bateau hayso goɗɗo soodi so loowi ka bateau ɗe arata hewtaɗoɓe o yoolede ka bahar hiɓe windi kison koolimo Dakar ka port defte ɗe ɓe newni yo natade ɓe windi fiche ɓe koolimo ka rentré ka port ma ka rentré bateau je ɗe ɗum ɗo ko gundoji ko tawde o gandafi muɗum
joni noon si defte nen arade kono hen dottande yaha hay sa yeehi makka wata ronaɗen defte adduda ko seppugol yaha e yeɗo goɗɗo yedduɓe jeɗɗiyagol makka ko yewɗa ko joɗo makko lanni o golla ɗon ha heeɓa ko feƴƴira si joɗo makko lanni o golla ɗon ha heeɓa ko feƴƴira o hewte e makka o artira kar ha woɓɓe si yeehi makka fayda haɗa sikkitema ay ɓay settan sonti so yitoyama fayda yimɓe fof mo hoɓa to wulla sekki inna wawi ko heɓaɗo kisum hakke ko tawata heɓe taƴƴini ko mayino ni idan so yinni ɗo joni ko feƴƴi ko mawɓe ko mawɓe ɗen ko joguino kon ɓawɗo e gollirte ɗe jaaɓi golliren koɓe gollirno kon kono koɓe gollirno kon ko mabda on ɓe gollirno ko mabda kono mabda gollirte wona tête détail o newende koɓe joguino kon fewni on tuma lotissement moɓe wanno on cuuɗi tati ka hoggo ɓeɗa cuuɗi tati ka tande ɓe waɗa tande ɓe waɗa lekku e ɗiɗi ma lekku gotu lebni on harno wirke ɓe hiɓɓa koccu ɓe waɗa kowlu har ɗon so arita no foti no henti ɗumanni ɗon ko mabda laaɓal ngal mabda fotingol ngol fewde maɓɓe on haɗum ɗon ɓe jaaɓi golliren on mabda ɗo kono so inni en golliren no ɓe gollirno noon fewde hande darde keɓaɗin cuuƴi ɗon waɗen no ɓe waɗirno noon gasata fewn ɗo eɓɓotako so heeɓi ɗo joni haaji a yeehi Fouta otoji tati nayyi joyi yadata ɗen heeƴa e suudu woturu wawi wedde makko baɓe jowo e nder suudu huuɗo woturu hara duuso ala gasata fewn ɗo na feƴƴino ɗon iɗen bihte sar musidɓe jaɓen wondema changement on wona changement dina ka woni ko changement ko gandal ngal développement gandal ngal waɗi ha anduɗen koye andano hewtoɗen ka hewtano wawɗen koye wotano fiwano mawlud yimɓe ɓuyɗo wonde radio ji ɓenɗa o mawludu koye waɗe hayde baɗɗo goɗɗo lamini o wole fi mawlud ɓenni o woɓɓe goo no wiide radio ji ɗo wondema e nder Conakry fof ko radio o goto betto no wolde ɗo e hikko kuntere lambañi ɗo o kunto woni wiide mawlud wattake joni noon ko woole saɗa hande fi ko wolte nelaɗo salah sallam ko waɗi ɗum no saɗi ko woole taw no fotta si goɗɗo woli fi julɗe walluha o woli fi juulugol jemma o woli fi janngol Qur'an o woli fi jantagol inde Allah o woli fi hande fi hayso ko fittugagol ɓe sonnaɓe o woli fi mum o gueri o woli ha ɗum no jaɓa o woli fi needi nanagol maɓɓe muɗum ɗoftagol nene baba moƴƴo maɓɓe no woni ko woole saɗa haɗa no fotta ko ɗum akkidi ko fotta e tanji ɗin ko on jonna kon ante maɓɓe on ɗuuɗa ko ñande jumare tum ma ko alkamsare tum ɓe yetta on tan ɗo juuta ɓeɗa ɓe nangol wolgol ko yeddodira ɗatta ko fotta ko bete minen woloɓe ñando ñande ɓe minen mbiɗe wawi wolgol komi faala puisque minen mbiɗe martan ɓuuri ɓe tan hakkamɓe mara tan ko yontere wotere nder yontere ma laabi ɗiɗi e yontere nde kadi ɓe waɗa musique ado ɓe waɗa musique ɓaawo ɗaraɗo walla ɗon kadi ko yeddodira tawata kadi hina kadi ko nafata tawi ɓe acci goɗɗum ko moƴƴi ɓuuri ɗum hayso ko cassette qurana ɓe watti ara ko qurana ɓe watti ma o giɗɗi Fouta ko wona yimede giɗɗi ceerno Samba mbiyama giɗɗi hono ceerno Sadou Delle hara ko ɗum waɗa ka pular yimɓe heeɗo nana ɗum ɗon wande giɗɗi sukaɓe gonno yaltini wonno docteur Tahir ono yaltini giɗɗi e fi fiɓɓol maliki sa jendiki ɗum ɗon heeɓa nafoore iɗi ko ɓe watta wolugol goɗɗum tata ko yeddodira nafata hunde ko nde wotere watande yonta ɗum ɓirti sar musidɓe julɓe tedduɓe fiyo mawlud kala ko yowiti affaire islam no mari tugale ɗiɗi jogoɗen tugal ɗiɗo yaada e muɗum hande kadi hara heeɓi wiyete kon qaida labuda min shartain asasiyain matinayn الشرط الأول الإخلاص والتوحيد الشرط الثاني اتباع السنة فإذا اختل أحدهما فقد انهار الأمل إذا شرط جديد kala golle ko goɗɗo gollata ɗaɓɓugol baraji ko be hara ɗi sarti jiɗo ɗo timmi hara himo laɓɓinani Allah golle ɗen hara kadi golle ɗen ne laaɗo sallah sallam waɗiɗe kono fanda golle ɗen gogo kayfiya mum on e adadu on e wasfu on e waqtu on e makanu on ɗum ɗo fof ko be happe joni si goɗɗo eni mawludu no waɗe awa adani men dalil ko honno warrete mawludu ko balɗe jelu on tigui waɗata mawludu on ɓawi haara ko ɓiyata ko labudda min tahdidi kayfiyatiha wa adadiha wa makaniha wa wasfiha ɓeeɗum sina ɗum e wata aynugol ɓeetum waɗe so inni ko ñande sappo e goo watte konguɗi jeɗɗi no ari fi jibinede ne laaɗo salah sallam woɓɓe wi ko ñande jeenayi woɓɓe wi ko ɗiɗi woɓɓe wi ko ñande jeenayi ko jani ɗimin wolde sina ɗum konguɗi no wola ñande o ñande ha ñande sappo e jeɗɗi ñande ɗiɗi woɓɓe wi ñande jeenayi ñande sappo e goo ñande sappo e tati ñande sappo e joyyi ñande sappo e jeegoo ñande sappo e jeɗɗi haɗum ñande sappo e jeenayi joni si tawi en wi en waɗa e mawludu holle men ko ñalande honde e ko honto no wano ko ɓenta kon julde jombente konto juuloyte julde jombente konto juuloyte ko leer hombo
fiya andi wona julde joom bente puisque a wi tun julde joom bente andi juuloytaake andi ɗon an tigi a woli haalata e na haqiqa tani mawlude hara ko ɓe wolen ko honto waɗete ka juulirde dalil ko ñalande on nde dalil ko honno waɗete sen fotti ko qur'ana jangeten kako en beytu be dalil inde so mawlude si fottama normalement ko qur'ana jangi aw ko hongol wonde heeɓi feere o ɗum kadi ko ɓe wole inde joni si fotti ko qur'ana jangete hara ɗen andi ma si fottama na qur'ana few ko en beytu haray kala ko yo beytu walla ko andi fi nelaɗo adden hannde kadi mo heeɓi ma adden kala hannde kadi en anndi jooni si fottama to mawludu ko beytugol jooni noon ko honno ka juulide watte ko gila leer hombo ko si geeƴe juulama mawludu watte ka ko ado muɗum ko ko honto ɓeewa to kadi tahdidul waktu sen heɓaali kayfiya en heɓaali adadu en heɓaali waktu en heɓaali makan aray wasfu ala enen tigi ɗe nganndino aray ko hunde ko abas puisque kala ko yowindire dewal ko fof haray labudda min bayani waktihi wa kayfiyatihi wa adadihi wa makanihi wa wasfihi idan ibadatu la wasfa laha hada abas hay goto waɗo e mawlude ɓe no nutodiri woɓɓe yinna koye beyte ko andita hina ko windi few ko sama kala wi tu sama kala wi tu hiɓe haɓɓi noon beeɗum wonta ka nder diina musidɓe julɓe tedduɓe en ɓe fof ko imamuɓe buya men ko imamuɓe ɗo maɗum buya men ko tulaɓe ilme senen yeddondirgol fewi mawlude no woodi hannde ko waɗana allah har naati mawlude ɓay ɓe wi on ibne tami haɗa ka deftere iqtida sirat fi o mawlude tigui kanko o wi woosi tawno hara o mawlude ko goonga hino fotta wondema ko ɓuuri yidde nelaɗo salah sallam ko sahaba en hikki ɗon almami ɓen nayo ɓeɗo imamu ɓe nayo almam maliki imamu shafii imamu ahmad imam abou hanifa ɓeɗo nayo noon hay goto waɗali mawlude ala ka defte maɓɓe ha ka darimi ɗo ka defte maɓɓe to windaki toon ka defte maɓɓe ɗe windani hoore maɓɓe maɓe talibaɓe maɓɓe tigui windi dambugal fi mawlude ka darimi ɗo ni joni joni so gani ɗaɓɓe te defte imam maliki en ko ɓen ko mo dawwana ko nder woni jande nde ko talibaji makko winde bada sanal kasani so daari ka imam abou hanifa so daari ka imamu shafii so daari ka imam ahmad mugni kala ɗe ɗeɗo defte ɓe talibaɓe maɓɓe windi on dangata toon ha yotton dambugal fi mawlude tali fi jumano toon fi iidino toon fi laylatul qadri no toon fi fof no nder toon idan ko honto woni fi mawlude ko honɓe addi ɗum ko raɓɓindigol mawlude haɗi heeɓi duuɓi temeɗɗe jeegoo gila fewno nelaɗo feƴƴiti fuɗɗa ko égypte ɗo kamɓe fuɗɗi mawlude égypte dawlal ubaydiya ko fedde chia sinci mawlude kamɓe sinci kadi sincugol maɓɓe ngol kadi ɓe wi koɓe coppi koye annasara ɓen annasara ɓen waɗi feeto égypte ɓay ɗon andi égypte no annasara no égypte haka won ɗo ha joni ɓe waɗi feeto fi annabi isa ɓe tiiɗini ɓay feƴƴi kamɓe julɓe ɓen ɓe inni woɓe no waɗa feeto ɗo tiiɗina sikke kamɓe ɓuuri udde lendi ko arata si allah jaaɓi waɗa feeto ɓuuri ɓe ɓe yeeɓe yiide lamɗo on ɓe yettimo ɓe gari ha ɓe convaincu mo lamɗo on noddi kanama koɓe goo ɓe fecci pecce ɗiɗi woɓɓe jaaɓi woɓɓe jaɓali ɓe waɗi ɓe defi ɓe waɗi foso fasare nden hitande ɗon ha ɗuuɗi e hoore tawi karama koɓe buyi hay yimɓeɓe timum ɓe wi wondema karama koɓe salinoɓe ɓe sokkunoɓe ha feƴƴi iɗen holli wondema ko duuɓi temeɗɗe jeegom ari heeɓi duuɓi temeɗɗe joyi fi mawludu waɗ si fi fimu fuɗɗi wolede iɗen haray musidɓe julɓe tedduɓe na juutingol haray enen ɗo te en jaaɓu kala ko goɗɗo wi ya ɓartoro allah heeɓa baraji tawi nelaɗo sasal ɓanginal kayfiya mum on amara kayfiya amara adad amara makan amara wasu hara yandu ko bid'a qawla wahida idan fi mawludu ta goto finance fi mawludu hayɓe landi ɓeni joni so tawi goɗɗo ne woni quartier tawi quartier on juulide ko juulata ɗon ɓe waɗa e mawludu kanko noon hiɓe jonnama ɗon waajagol e juulide ɗon nde wonde joni noon so yahaali mawludu on wona e sago harati yeeso ɓe jontama waajagol ɗo kono warata na yo yaha mawludu on few
hande ka waji sa ɗakona kirɗo si tawi hino fi joni ay waji ke mo yeewo rastan ma yeewo sigari to kande julirde ma imamon koye rasta yeyta ma ko yeewo ma imamon fimay juldaji ko noodi hara imamon fimay si tawi joni a waji ka fi fimugol imamon inna wajida ko ɗo hande kadi joni hara fi fimugol ɗum ɗon accay ɗon ma imamon ko waɗo kataba sa waji ka fi kataba quartier goo ɓe ƴewta quartier goo ka juulide ɓeɗe waajo e juulide ɗon ko goo tawi nantino wongi haala goo ko waɗo kataba kanko nantinta simi woli ka pular kanko o nanay pular o wala e haala goo kono waɗa o noon kataba darti jamen ni fof ko fi tawhid fi talkour e fi nasi e fi talkour e fi darugol e fi listikara te ɗum ɗo yaada e golle makko de premier o fuɗɗi komi woli o wonna ɗum ɗon goɗɗo ko wi he ɓe koni wolde koye gonɗa wolde ko na goto mi seedi meni wana onno ɓay koye mani ka kanko o wolata minen min nanta ɓeni koko wolɗa ɗo e koko oɗi woni seedi ka yeeso juulide mo jooɗi ene o etab e won ɗon ha finalement ko ɗum waɗi ɓay o tawi gasata ko ñalawma teɗɗango mooɓi o eggi e quartier o few kam yo ɓe mooɓi bagage makko fof ɓe eggi hay waynaka e goto yeehi wonno golle makko waɗi ko kataba joni si tawi waɗo kadamane quartier na kadi yawajo fimuɗum si yew rastano ka juulde na e wolfi rasta si yew cigarette kande juulde na e wolfi yeygol cigarette si enen ɗo ginni e wolta ellaji men ka nder juulirɗo o hara imam on sino arde koye fotti ene enen accen hete wolal fi puutoji hete wolal fi ara ɗo ha inner darne juule puisque ara ala ko wole rahimallahu rajulan ahda ilayya uyubi idan torki allah subahanahu wa taala yalla fami dine islam إلا فامني لا وسنة الله صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وسيب جول بتبدأ به إذا هانك أن أنت في جول قول إن الله صلى الله عليه وسلم جول قول إن الله صلى الله عليه وسلم يوم دراء تان كنون نهتي juulugol e maɓɓe gila e alkamisa ka futoro ha e juma ka futoro si alkamisa futoro juulama wata wonu ha janngo ka futoro hara juulade nelaɗo sallllahu alih w sallam no windi hadise hertiɗo fi juulugol e nelaɗo sallah sallam ñande juma hara hina ñande juma few ɓe maki sa juuli ande wotere allah juula e ma labiso man salla alayya maratan wahida sallllahu alayhi biha ashra hono wiɗa sa juuli laabi sappo e sa juuli makko laabi temedere nde wotere on allah juula ema laabi sappo hino woodi e dewal ka qur'an ka allah subahana taala wi kanko e malayka ɗen nde waɗay enen kadi en waɗu harma juulugol e nelaɗo sah sallam wagu toji ɗin joyi himo wi en toon allah juulay ɗi heɓe wi en malayka ɓen juulay ɗi wagu toji joyi o hono mo wi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima hebbinen juulugol e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam musidɓe julɓe teddu ta goɗɗo naatiran en ɗon wiwgol joni enen e yiɗa nelaɗo tawi on okkumo occasion o sa juuli e nelaɗo sallah sallam e alkamsare ɓe maɗum e nder jumare ɓe si goɗɗo inni a yiɗa nelaɗo to haaji ma woni ɗum salatuji ne woodi boyi hay ko askaru sabahi wal masa askar ji ɗi jangguiten ɗin mbimɓe kikkiɗe ñande o ñande hino toon juulugol ene laaɗo laabi sappo a juula e maɓɓe laabi sappo mbimi juula e maɓɓe laabi sappo kikkiɗe ɗum ko sama kala juulugol ñande o ñande hara wolali fi maɓɓe a wolali fi muhadara ma darsu ma goɗɗum ko wolta inna sallllahu alih wa sallam yen andi kadi wiigol sallllahu alayhi wa sallam on ko on ɓuuri moƴƴude iɗi wiigol sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hiyon ɗum ɓura noon ko waɗata bentini inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ko woni sallllahu alayhi wa sallam ɗaɓan oɗa kadi no ari hadice ji selluɗe sallllahu alayhi wa alihi wa sahbi wa alihi wa zurriyati fof no woni ɗum kadi tabitino selli kono komi wi wata goɗɗo wonu e nder yontere nden o ronka juuɗe laaɗo sallah sallam e juma si alansara heewi hakkude noon e futuro neɗɗo si tawno hara goɗɗo no wawno wadde si alansara heewi hakkude noon e futuro hara o gollala e hunde si wona o jooɗo ka juulirde o janto inde allah subahanahu wa taala
ko juulaniraɗo sallah sallam harayno ko ɗum ɓuuri moƴƴude. hadiseji arde yooli fi juma e waqtu juma karmo koɓe hadis ɓe no wi wonde makko e mutawatira. wona ibne hajar mo addi ka fathul bari konnguɗi bus, imamu nawawi no addi deftere makko de imamu chawkani ɓeɗo fof ma defte fi dicrullahi subahana wa taala heɓe addi toon hadiseje yewtuɗe fi jantagol inde allah subahana wa taala hakkude alansara e futuro. iden haa ɓe wiye wondema du'a no jaabo hakkude alansara e futuro. no futuro on ɓattori o ko noon du'a on ɓuri hittirde, no futuro on ɓattori o noon du'a ɓuri hittirde. wota accu on waktu ma ɗon feƴƴa e hoore ni tun. no windi ka defte salafa en woɓɓe goo wi wo tellement komin andi du'a no jaabo hakkude alansara e futuro meɗen andi yimɓe wumunoɓe ɓe du'i hakkude alansara e futuro juma Allah wuntini gite maɓɓe ɗen wumunoɓe Allah wuntini gite maɓɓe ɗen hakkude alansara e futuro juma. iden so heɓali feere yahugol ka juuliɗo jooɗo e juma ka alansara ha ka futuro ka waktu alansara heewo surtout ka futuro on ɓatti nangue hewti ka mutaw ko wonɗa o accita sohlira jantagol inde Allah subahana wa taala. on waktu ɗon ko waktu hertiɗo no waɗi ko sunan ibne majah hadis cheikh al albani walti makko ɗe busɗi riwayaji boyi fi tentingol wondema o waktu wi'aɗo ka juma wondema du'ano jaabo ɗon ko hakkude alansara e futuro tentini noon si nangue hewti ka muta futuro on ɓattike hara ko hadiseji selluɗi. iden hara e turki Allah subahana wa taala no mari ɗen ni hande haaju e du'a e mari ɗen ni hande ɓittede haajuji ko fewten Allah subahana wa taala. hiɗen jiiɓi woɓɓe no jiiɓi jemma so ɓenmi ke juulugol hara ɓe sikkude waktu o feƴƴima waktu o hewtade hakke ko maapa nini fewdo ɗo situation men on ka woni e nder leydi aduna Allah on fewɗo fof ko enen tum mari e banu adama ka fellete ni nani tu yalta fuskade hay futu watta ko enen tum mari ɗum ko lagguiɗi o tum mari piiji tati jokkodira si a mara fus hiɗa aani siɗa mari few hiɗa aani si a laami a laamaki hiɗa aani ko lagguiɗi tum mari ɗum aduna Allah fof sa mara hiɗa aani siɗa mari a ana hara yamma duwa ka ando siɗa mari enen ɗo fof ɗen voyage de ndaare leyɗe ka lamɗo jippoto e auto goɗɗo wilan Duɓay emo naati e naati e piye e noon e min fottu o naati e ɗum on soodugol jakkatay ko lamɗo région on no naati ɗon e bitiki ni ko wenta kon baqqala tawi kankadi mo gaari auto makko balle auto ji mo jokkodiri auto ji ko gaari kanko tigi mo naati ko baqqala ɗum soodugol kanko tigi wonda gardi hayso wonde gardi ko sibil ɗo en ɗum no eɓɓo harana addugol police capanɗe gardi capanɗe han no felle no bugue kaaƴe no ɗumanne ɗum no eɓɓo nokkele gan ndunɗal ala. idan si hiɗen hanndi e du'agol fewndo ɗo kala ka wiyeɗen fewndo ɗo du'a no jaabo enen ɗo fof ɗen du'a kala e meɗen annda ko du'a mo jaaboto na ƴettugol ɗo million ji jonna usani ɓe na du'a ne ma karmo koɓe no du'a ne la en anndi en annda ko du'a homo jaaboto no gasa ko goɗɗe meɗen nder gaka ɗo juulde ɗo ma nokkeli boy nokkeli du'a jaaboto. idan ka wiyeɗen woɓɗon sen profite en heɓay ko ɗaɓɓuɗen kon no hani ka sowoliɗen on ɗo waktu on kon ko wiyaɗo تري الله سبحانه وتعالى حول اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واوهل كيد الكافرين. اللهم من اراد بالمسلمين واراد بنا سوءا فاشغل في نفسه تدبيره تدميرا عليه. اللهم امر في غنى من الرشد يعز في اهل طاعتك ويهدى في اهل معصيتك برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم